amahoro y'Imana kuri wowe udukurikirana unyuze kuri channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu kanda like ndetse unabisharinge bigere kuri hashoboka. Wandusangiza igitekerezo cyawe bizo hasi muri section ya comment. Inyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze mu makuru avugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru nkuzaniye iravuga ku bijyanye n'intambara y'amagambo yacanye umuriro hagati ya Uganda na bamwe mu barwanyi b'ihuriro rya Wazalendo bikomeje kuzamura igitutu n'amahane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. N'amagambo akakaye yuzuye ibirego bikomeye n'ibitutsi by'igisirikare yatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF ndetse akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu by'umutekano. Yatangaje ko mugaragaro ko Wazalendo ari umutwe w'abagizi ibanabi ugomba kuraswa aho waburi hose. None se ibisobanuye iki ku bufatanye bwa FARDC na Uganda? Ese ibi bivuze ko Republika ya Demokarasi ya Kongo iri mu mayira abiri hagati yo kurinda ubusugire bwayo cyangwa kugamburuzwa n'abavuga rikijyana mu karere? Ese abarwanyi ba Wazalendo bahagaze bate mu byavuzwe na Muhoozi? Niki bamushubije? Kimwe n'indi bibazo byose wakibaza ngo wayikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Nge mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa. Nguhaye ikaze. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda arizo UPDF yitwa General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo rigizwe n'abagizi banabi bagomba kuraswa. No butumwa yatanze mu ijoro ryo ku 22 Kamena 2025 nyuma ruzinduko yagiriye Kinshasa rwo rugamije kwagura ubufatanye bwo kurwanya imitwe twaje intwaro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri operation ihuriyeho n'igisirikare cya Kongo ndetse n'icya Uganda yiswe Operation Shuja. Yagize ati Wazalendo n'umutwe w'abagizi banabi ibidasubirwaho. Nizera ko ingabo zihuriweho za UPDF na FARDC tuzabagabaho ibitero aho twababona hose keretse nibamenya ubwenge bakarambika intwaro hasi. Uyu musirikare yasobanuye ko Wazalendo imaze igihe kinini yica abaturage mu bice by'umupaka ingabo za Uganda zidakoreramo, agaragaza ko nibakomeza kwica abaturage bazabiryozwa. Yagize ati Wazalendo bisha abantu bacu mu bice byo ku mupaka wacu tudakoreramo. Wazalendo ikorana n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Leta ifata Wazalendo nk'inkeragutabara zikunda igihugu. Aba barwanyi ba Wazalendo bo mu bice bitandukanye bya Kongo nyuma y'amagambo yatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba bose barakaye. Bavuga ko kubera ko bakorana bya hafi na FARDC igisirikare cya Kongo kandi bose akaba ari abanyekongo ngo ntabwo FARDC ishobora gufatanya n'ingabo za Uganda UPDF mu kubagabaho ibitero ndetse ba General Muhoozi Gasopo bavuga ko niyibeshya kabarasaho n'abaza. Oui, monsieur le journaliste, je viens effectivement pour intervenir ou donner la réaction, la position de Wazalendo et de PRDC vis-à-vis de la sortie médiatique ou de Twitter du général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major général de l'UPDF et conseiller spécial de son père Museveni en matière de sécurité. En fait, ce général ou l'Ouganda ne doit pas se jouer du peuple congolais parce que on connaît effectivement les banyamakuru ndaje koko kugira ngo ntanga igitekerezo n'umwanya wo kugira ngo twebwe Wazalendo ba PRDC tugira icyo dutangaza ku bijyanye n'ibyavugiwe mu itangazamakuru cyangwa se byashyizwe ku rukuta rwa Twitter n'umugaba mukuru w'ingabo za UPDF. Uyu ni General Muhoozi Kainerugaba akaba kandi n'umujyanama wihariye mu by'umutekano wa se umubyara ari we Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Mu by'ukuri icyo nshaka kuvuga ni uko generali cyangwa se igihugu cya Uganda kitagomba gukinisha abaturage b'abanyekongo kuko tuzi neza uruhare Uganda yagize mu guhungabanya umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari guhera mu mwaka w'igihumbi 1970. Ibi nibyo Uganda rero cyangwa se NRM National Resistance Movement ishyaka riyoboye ubutegetsi hano muri Uganda ari naryo ryabyaye FPR ya Kagame inayo ikaba yaraje kubyara AFC M23 amagingo yangaya. Ibyo ngibyo rwose birazwi. Uganda igomba kumenya ko abanyekongo tutibagiwe, sibyo nitwibagiye ibikorwa by'ubwicanyi byabereye Kisangani aho Uganda yaje no gusabwa kwishyura indishyi, sibyo
uganda rero Tshisekedi Chilombo ashaka uko byagenda kose kuzana amahoro mu karere adakoresheje intambara, ariko uganda ntiyagombye kudukinisha. Niyo mpamvu rero twebwe ba wazalendo dufite aho duhagaze, kandi ukuri ni uko nta musirikare wa FRDC ushobora kurwana na wazalendo, ko turi abana, turi abavukanyi bamwe, dukomoka ku mubyeyi umwe, dukomoka mu gihugu kimwe. Rero urabyumva, turi bamwe. Bityo rero ku bijyanye na Uganda, ese bakeka ko twibagiwe Bertrand Bisimwa aho yari mbere yuko bongera kugaruka hano muri Congo? Ese bakeka ko twibagiwe Makenga, General Makenga aho yari mbere yo kongera kugaruka ku butaka bwa Congo? Ese bakeka ko twibagiwe Corneille Nangaa? Ibyo byose rero bizashyirwa ahagaragara, kandi abaturage ba Congo bazafata icyemezo cyo kwiyobora bo ubwabo. Turabizi neza ko ari Uganda yafashije mu ifatwa ry'umujyi wa Bunagana. Turabizi kandi ko ku ruhande rumwe Uganda ikorana na FRDC mu bikorwa bihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi muri Ituri no mu majyaruguru y'uburasirazuba. Ariko ku rundi ruhande wareba ahantu, ariko ku rundi ruhande wareba mu bice bya Masisi na Rucuru, usanga izi ngabo za Uganda UPDF nabwo zikorana n'abarwanyi ba M23. Abanga tufata nk'umutwe w'iterabwoba, nabo rero bari kumwe na Uganda. Bityo rero bagomba kureka kudukinisha. Turabazi mu buryo nyabwo, dushaka amahoro uko byagenda kose, ariko aya mahoro sayo kubona binyuze mu bujiji. Ni ingenzi ko bumva ko batagomba kudusuzugura, batagomba kuduhangara, kuko turi maso kandi twiyemeje kurengera igihugu cyacu uko byagenda kose imbere y'uwo ari we wose. Turacyafite ibikomere bidasibangana byatewe n'ibikorwa by'ubuhemu twanyuzemo kuva Uganda yakora ubwicanyi Kisangani, igihe cya AFDL na RCD kugeza amagingo ya ngaya. Uganda rero igomba kwisubiraho, cyangwa Perezida Museveni niba ashaka ko amahoro agaruka hano mu karere k'ibiyaga bigari, agomba gushyira ku murongo abo yita abana be. Twebwe tubafata nk'abanzi, abana bigize ibicucu. Nk'uyu wabaswe n'inzoga agenda ashyira ibintu kuri Twitter, amagambo atagira ishingiro. Ni umuntu utiyubashye, ni umuntu udaha papa we icyubahiro, ni umuntu udaha icyubahiro igihugu cye. Ni igikorwa cy'amaburakindi, ni umuburo ukomeye wa Zalendo dutanze kuri uyu mujenerali wa Uganda. Ntiyagombye gukoresha ineza yagaragajwe na Perezida Felix Tshisekedi ushaka amahoro mu nzira nziza, ndetse n'iy'abanyekongo ngo bakinishe. Ibi ngibi birenze urugero rwose, kandi ntabwo tuzakomeza kureberera, ahubwo turasaba abanyekongo bose gukomeza kuba maso, kwitanga no kwiyemeza mu kurengera igihugu cyacu, kandi tudatinya. Turamagana aya magambo yuzuye mu bwirasi yagiye atangazwa n'uyu muhungu wa Museveni. Turanibutsa kandi ko guverinoma ikwiye kubyitaho no gukuramo isomo rikwiye, kuko niba witegereje ibyagiye bishyirwa kuri Twitter n'uyu mugabo kuva intambara yatangira kugeza amagingo ya, bigaragara ko ari umukinnyi ukina ku ruhande rw'u Rwanda, dore ko yita Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyirarume, nk'uko we akunda kubyivugira kenshi. Bityo rero tugomba guhagarika uburyarya, tukagira icyo dukora hakiri kare. Tugomba kandi gusesa burundu iriya mikoranire ya FRDC n'igisirikare cya Uganda UPDF, biriya bita Operation Shuja, kuko ibyo bikorwa bahuriyemo igisirikare cyacu birimo uburyarya bukomeye. Turabivuze kandi mbivuze mbikuye ku mutima. Twizeye ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika, guverinoma ya Kongo, abaturage ba Kongo ndetse n'abaturage b'akarere k'ibiyaga bigari bazumvira itangazo ryacu. Ingaruka zizakurikiraho niba ngombwa ko ingabo za UPDF zifungura umuriro kuri Wazalendo, natwe tuzaberekezaho imitutu y'imbunda, kandi bicare bazi ko ingaruka zose bazazirengera. Ubwisanzure ntibutangwa ahubwo buraharanirwa, kandi ubwisanzure bugerwaho ari uko hari abitanze bakagira naho bamena amaraso. Twamaze kwitanga bihagije, abana ba Kongo benshi bamennye amaraso kubera iki gihugu, kandi tuzakomeza kurwana kugeza ku musozo. Murakoze. Merci monsieur le journaliste, et prenons courage, cher peuple congolais. La liberté ne s'acquiert pas, n'est-ce pas? La liberté se mérite, et la liberté s'acquiert par le sang. Nous avons accédé vers notre sang et nous irons jusqu'au bout. Merci.
uyu nuhagarariye abarwanyi ba Wazalendo aragaragaza uburakari nyuma y'amagambo yatangajwe na Generali Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za UPDF Uganda. Ntacyo ubutegetsi bw'Kinshasa buratangaza kuri ibi byatangajwe na Generali Muhoozi umaze iminsi ku butaka bwa Kongo, hasinywa amasezerano atandukanye ku mpande z'ibihugu byombi, harimo n'amasezerano y'ubufatanye mu kurandura imitwe yitwaje intwaro itavuga rumwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni musozo wacu w'inkuru, reka mushimire cyane wowe ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri channel zacu zombarizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.